Rafiki mwema ni nani? Utafute kuwa na rafiki mwema katika maisha yako. Ujue wakati unapokuwa na mali, wanadamu watakupenda, watakusamanisha. Wakati utakuwa na vitu, wakati utakwenda kusaidia familia, wakati utakwenda kusaidia hata kanisa, unasaidia wananchi, unasaidia watu mbalimbali, kila watu watakuthamini, watakuheshimu. Lakini ujue ya kwamba wanadamu hawana wema. Siku utakwenda kupata tatizo, wale uliowasaidia watakukimbia, wale uliofanya mema kwao watakwenda kukimbia na kukuacha. Nikikumbuka mateso ya Yesu, wakati Yesu alipomshika, waliokuwa rafiki zake, waliokuwa ndugu zake, walikwenda kumwacha. Yesu alibaki peke yake, akalia, akaona uchungu na mateso. Aliyetaka kustamili alikuwa Petro, lakini mwishowe naye alikwenda kufika katika hatua ya kumkana Yesu. Ujue ya kwamba wanadamu watakuacha, wanadamu watakukimbia, ila Yesu alibaki peke yake, alibaki na Mungu ye peke yake. Baba yake alikuwa pamoja naye. Na wewe ujue ya kwamba wanadamu watakukimbia, wanaweza kukuacha, lakini Yesu Kristo atakuwa nawe hadi dakika za mwisho. Tafuta Yesu kwa rafiki wako wa karibu, kwa maana atakuacha, atakuwa nawe hata saa za mwisho.